Ako se stresate pri samoj pomisli na pauka, pokušat ćemo da promijenimo vaše mišljenje o ovim stvorenjima. Ovom emisijom želimo da vas uverimo da su pauci i njihove čudesne tvorevine vredni pažnje i divljenja, kao ovaj vodeni pauk koji živi u ronilačkom zvonu. Ili ova mršava visoka dama koja plete mrežu da bi uhvatila žrtvu. Pauci spadaju među najveštija stvorenja na svetu. Neki pauci prave zamke koji imaju poklopce sa šarkama da bi prevarili neoprezne. Sad pažljivo gledajte. Evo, ovaj momak naoružan bokserskim rukavicama kreće u udvaranje. Ljubav među paucima je veoma opasna stvar. Jedan stari dvosmisleni stih glasi: "Svrati na čas u moj dom", reče pauk Muvi. Ne očekujemo da ćemo uspjeti odmah da vas ubedimo, pre svega treba nam vodič. Dakle, u ovom slučaju, to je John Cook, koji je sa svojim kolegama u Oxfordu snimio veći deo ovog filma. John Cook je donedavno vodio brigu o paucima u Američkom prirodnjačkom muzeju u Njujorku. Pauci spadaju među ona stvorenja kojima skoro uopšte ne posvećujemo pažnju, mada ih ima u izobilju. Uzmimo recimo ovu livadu na nekih 40 ari, ima otprilike 2.250.000 pauka. Rečeno jezikom statistike, u određeno doba godine po 50 pauka dolazi na nešto više od 930 kvadratnih santimetara travnate površine. Tek kad saznamo koliko insekata ovi pauci pojedu, počinjemo da uviđamo njihov značaj u svetu prirode. John Cook i njegove kolege, naučnici, izračunali su da bi pod pretpostavkom da svaki pauk pojede jednog insekta dnevno u toku 12 meseci, težina njihovih žrtava premašila težinu celokupnog stanovništva Velike Britanije ili Francuske, dakle težinu više od 50 miliona ljudi. Ako ne možete da poverujete da oko vas ima toliko pauka, obratite pažnju na ovaj mali deo šume u jesenje jutro. Paučina je zategnuta, osvetljena rosom i jutarnjim suncem. Mala gospođica Muffet sedela je na travi, častila se sirom i surutkom, došao je veliki pauk i kad je seo pored nje, gospođica se prestraši i pobeže. Kao i gospođica Muffet, i mi smo još u detinjstvu prema paucima počeli da osjećamo odvratnost i strah. Takav osjećaj ulivale su nam pesmice i legende koje smo slušali pred spavanje. Sigurno će vas iznenaditi kad čujete da je gospođica Muffet, glavna ličnost ove pesmice, stvarno postojala. Njen otac, dr. Thomas Muffet, napisao jednu od prvih knjiga o paucima. Priča se da je lečio sirotu gospođicu Muffet s mesom od smrvljenih pauka kad je bila prehlađena. Stoga je sasvim jasno što su se devojčici pauci doživotno ogadili. Škotlanđani mnogo duguju upravo ovom pauku. Njihov nacionalni heroj Robert the Bruce, krijući se u jednoj pećini od engleskih vojnika koji su ga progonili, posmatrao je kako pauk plete mrežu. Upornost koju je pauk pokazivao u želji da završi svoju mrežu navela je Brusa na odluku da ponovo povede borbu protiv Engleza. I tako, inspirisan paukovom upornošću, konačno je pobedio neprijatelja u bici kod Bannockburna 1314. godine. Pauci imaju svoje mesto i u legendama. Grčka devojka Arahne izazvala je boginju Atenu na takmičenju u tkanju. Zbog toga što se drznula da se poredi sa boginjom, Atena je pretvorila Arahne u pauka i osudila je da večno tka. U slavu grčke devojke jedna porodica pauka dobila je naziv Arahnide. Većina od nas razlikuje samo dve vrste pauka. Pripadnik prve vrste je vlasnik neurednog doma u koji je pozvana muva. To je tegenarija, kućni pauk. Tegenarijin dom, odnosno njena mreža u uglovima soba, predstavlja izazov za svaku vrednu domaćicu da se prihvati metle. U drugu vrstu spadaju svi pauci koji pletu kružnu mrežu kao što je ova. Višesatni trud ovog pauka sažeti u nekoliko čarobnih sekundi. Ima i mnogo veštijih pauka. Njihova veština naročito dolazi do izražaja u pletenju mreže. Pogledajmo ovu fantastičnu tvorevinu, trouglastu mrežu poduprtu na 3 mesta. Ona pripada jednoj retkoj vrsti britanskih pauka nazvanoj hiptioti.
Neki ih nazivaju i trouglastim paucima. Hiptiot se pri pletenju mreže služi sopstvenim telom kojim pridržava jednu potpornu nit i stvara živu vezu u pređi. Ovako pauk odmah osjeti insekta koji je upao u mrežu. Kad se to dogodi, pauk delimično olabavi mrežu da bi bolje obavio svoju žrtvu. Sve vreme hiptiot neprestano održava vezu u tkanju mreže ispuštajući nove niti. Nakon što usmrti svoju žrtvu, pauk je obavija finom svilenom pređom. Na kraju odvija svoj lep upakovani ručak, ponovo zateže mrežu i penje se na komandni most. U toku procesa pakovanja žrtve hiptiot neprestano ispreda veznu nit. Mreže mogu biti raznih oblika i veličina. Ova pripada Zigijeli, pauku koji je inspirisao Roberta de Brusa. To je kružna mreža, kroz čiji centar prolazi nit koja vodi u Zigijelino skrovište. Zigijela kao pecaroš koji čeka da riba zagrize mamac, jednom nogom dodiruje nit koja vodi u njeno skrovište. Na ovaj način ona osjeti trzaj. Ovoga puta žrtva je komarac. Kao i svi pauci, Zigijela ubija svoju žrtvu ugrizom i ubrizgavanjem otrova. Još jedan insekt pridružio se milionima tona nepoželjnih koje pauci pojedu svake godine. Evo još jedne verzije tehnike pecanja. Segestrija živi u starim zidovima od cigle. Ovaj pauk uspio je da naseli svega nekoliko mjesta u Britaniji. Mreža mu se sastoji od niza finih niti ispredenih preko cigle. Segestrija sedi u sredini sa nogom položenom na jednu nit. Pčela je upala u zamku. Batrga se po mreži i na kraju dotiče strug Segestrine udice. Vibracije niti signal su za Segestriju koja čeka u svom skrovištu. Pauk sačeka sekund, dva, verovatno da bi bio siguran da je riba zagrizla. Često izlazi odmah da bi sredio svoju žrtvu što pre. To radi i sada. Pčela pokušava da ubode pauka, ali joj se žalac zapliće u mrežu i istrgne iz tela. Kesica sa otrovom posjeduje vlastite mišiće koji i dalje pumpaju. Segestrija sada treba samo da omota pčelu i da je pojede. John Cook savjetuje pčelama i ostalim insektima koji se s razlogom interesuju za prebivalište Segestrije. Obratite pažnju na gomilice otpadaka na zemlji. Čak ni pauci ne mogu da provare baš sve. Sjećate li se šumskog tla u rano jesenje jutro prekrivenog stotinama svilenih mreža, prizora koji smo vam ranije prikazali? Evo jedne takve mreže na delu. A evo i žrtve. Biljna vaš stala je na konstrukciju koja pridržava mrežu. Vlasnik mreže je Linifija. Ona trese svoju viseću mrežu da bi biljna vaš sa potporne konstrukcije pala na dno zamke, zatim svoj plen provlači kroz mrežu. Pretpostavljam da uzgajivači ruža nisu ožalošćeni ishodom ovog susreta. Atipus plete kesaste mreže. Ovaj pauk nastanjuje južne i zapadne predele Velike Britanije. Atipus svoju mrežu u obliku cevčice plete među korenjem trave. Sam pauk živi unutar svog svilenog tunela koji ga u potpunosti skriva. Mreža izgleda kao korenčić koji štrči iz zemlje. U njoj Atipus čeka da žrtva upadne u zamku. Paukov ulaz nalazi se na dnu mreže. Vlasnik retko izlazi napolje, kao ovo sad. Atipus se potpuno oslanja na dodir i treperenje svoje mreže da bi ustanovio da li je neki insekt stao na spoljnu stranu mreže. Pauk se prišunja odozdo i skače da bi zgrabio plen. Promašaj. Pojavljuje se još jedan insekt i pauk se ponovo sprema za akciju. Ovoga puta nije promašio.
Čeljusti ubrizgavaju otrov. Atipus sada mora da odvuče mušicu u svoje prebivalište. Ipak, pauk prvo pričeka da otrov počne da deluje. Kad se mušica umiri, Atipus namerno podere smukom ispletenu mrežu i kroz rupu vuče plen u svoj tunel. Ne zna se tačno koliko vrsta pauka ima na svetu. Do sada je otkriveno najmanje 30.000, a stalno se otkrivaju nove. Pauci su izuzetno prilagodljivi. Svoja prebivališta mogu da koriste na razne načine. Pogledajte ovu zamku, čiji je tvorac Teridion, pripadnik jedne neobične vrste britanskih pauka. Niti su pričvršćene za zemlju i zategnute. Osim toga, prekrivene su kapima lepljive mase. Teridion je neobičan zbog toga što svoju mrežu koristi za hvatanje mrava, koje inače većina pauka odbija. Evo žrtve. Da je u pitanju neki mali mrav, napeta nit bi ga odbacila sa zemlje. Ali za mrežu se zalepe jedan veliki pripadnik mravljeg roda. Međutim, i on je u velikoj opasnosti. Teridion silazi niz skelu i uviđa da je uhvatio nešto veliko i opasno. Mrav se bori prskajući mravlju kiselinu na pauka. Teridion se privremeno povlači dok mravu ne ponestane municije. Zatim se vraća i ugrizom usmrti svoju žrtvu. A sada evo jednog rariteta u svetu pauka. Pauci uopšte uzev ne brinu mnogo za svoje potomstvo. Teridionova kuća, međutim, puna dece sa kojom pauk roditelj deli hranu. Sada Teridion mora prvo da se pobrine za mrava koji se u samrtnom grču uhvatio za zemlju. Konačno mu je uspelo da dovuče mrava, pa mladež može da siđe i da jede. Ko bi pomislio da se čitava ova drama odigrava u bezazlenoj hrpi slame na koju niko ne obraća pažnju? Ova prekrasna tvorevina sa neobičnim nasumce isprepletenim nitima delo je afričkog pauka zvanog Stegodifus. Mreža može da bude duga i po nekoliko pedalja. Potpriličan posao za samo jednog pauka, pomislit ćete. U pravu ste. Stegodifus je jedan od retkih pauka koji živi i radi u zajednici. Pauk kosac upliće se u mrežu. Mreža doduše nije lepljiva, ali je pletena veoma meko, da bi se žrtva što više u nju uplela. Kao izvidnica, prvi pauk stupa na scenu. U početku bori se sam, pokušavajući da savlada svoj mnogo veći plen. Uskoro zatim pojavljuje se čitava četa sabraće i odvlači mrtvog pauka kosca do mesta na kojem će ga čuvati kao rezervnu hranu. Stegodifus se sam opredelio za život u zajednici. Ostale vrste pauka ponekad moraju protiv svoje volje da igraju ulogu domaćina drugim paucima koji se bez pitanja usele u njihov dom. Ova mreža je delo Nefile, velikog pauka koji naseljava južne države Amerike. U Nefilinu mrežu uhvatila se osa Polist, koja bi pauka mogla da usmrti svojim ubodom. Ali Nefila savršeno dobro ume da izađe na kraj sa opasnom žrtvom. Ona ubada osu pre nego ova nju, a zatim je omotava svojim nitima. Niti izlaze iz predionice koja je smeštena u stražnjem delu paukovog tela.
Osa je potpuno omotana. Sada bi Nefila sama na miru mogla da uživa u svom sasvim svežem obroku, da nema nezvanih gostiju. To su sićušni pauci, pripadnici jedne druge vrste, koji izgleda uspevaju druge da ubede da treba da ih izdržavaju. Jedu besplatno. Naučnici ih zovu satrpeznicima. Nefila bi mogla da ih pojede kad god joj se prohte, ali ona ih toleriše, pa se na osnovu toga zaključuje da verovatno igraju korisnu ulogu u njenom životu. Ipak, ponekad se razljuti i uklanja ih s puta. Na svakih 40 ari travnate površine sigurno ima preko 1.000.000 pauka. Međutim, kad čovjek počne da traži pripadnika neke posebne vrste, u ovom slučaju pauka koji živi na mestima obraslim vresom, čak i stručnjak poput Johna Cooka pada u iskušenje da posumnje u svoje proračune. Cook je tražio pauka zvanog Thomisus. Ova bezbrižna pčela može da zapadne u veliku nevolju, jer Thomisus ne samo da živi u vresištu, već i sam izgleda kao vres. Thomisus je pauk rak. Karakterišu ga dve duge prednje noge, pomoću kojih sigurnije može da zgrabi plen. Thomisus ne plete mrežu niti pravi kakvu drugu zamku. Takva lukavstva mu nisu potrebna, jer je tako kamufliran da može potpuno neopaženo da se prikrade žrtvi. Vresište je veoma zgodno mesto za zasedu, jer mnogi insekti posećuju njegove cvetove nalik na zvonca radi polena i nektara. Evo, stiže i buduća žrtva. Pogledajte sa kakvim neverovatnim strpljenjem Thomisus dopušta insektu da se kreće po vresu. Odšetao je tako daleko da pauk više ne može da ga zgrabi, ali tada insekt čini fatalnu grešku. Vraća se. Insekt je brzo savladan otrovom iz paukovih čeljusti. Thomisus gledan izbliza ne deluje baš prijatno. Ima 8 pari očiju kojima vreba svoju žrtvu. Sljedeća žrtva je osa. Nikome zbog toga nije posebno žao, mada John Cook tvrdi da su nam ose od poprilične koristi. Ubijaju štetne gusenice, ali isto tako ubadaju nedužne izletnike. U svakom slučaju sudbina ove ose će uskoro biti zapečaćena. Izgleda da ne primećuje da ovaj cvetak ima noge. Thomisus ga obavija tako lagano kao da će ga stisnuti u nežan zagrljaj. Ali poljubac je poljubac smrti. Jeziv, omamljujući, ingeniozan. Svi ovi pridevi govore o mnoštvu načina na koje pauci hvataju svoje žrtve. Ipak, to je samo jedan aspekt njihovog kompleksnog života. Uskoro ćemo se uveriti da pauci mogu biti izvanredni ljubavnici i roditelji.